A re boele re dumedisaneng lebitsong le matla la Jesu Kriste. Amen. Re a rapela. Khutso go ya le go kgole, khutso go ya le go kgauswi. Le selemong sena morena se hodimo re a re lebile dikgetho naheng ena eo re phelang ho yona. Re babusi ba naha bao re tlang ho ba kgetha. A ke e boele e be babusi ba hopolang le ho tsepamisa maikutlo a bona botleng le tswelopeleng ya naha. Hobane mohlanka e mong o kile a ngola a re, if you have good leaders, it is because you have chosen them well. E ba le rona morena, ke ka hona re reng khutso go ya le go kgole, khutso go ya le go kgauswi. A ke naha e boele e aparelwe ke kgotso e o ileng wa re phedisane ka yona ka dinako tsohle. Amen. Sontaha sa kajeno ke sontaha sa boraro ka morao ho tsoho ya morena. Thero ya kajeno yona re fumana bukeng ya Johane wa pele. Kgaolo ke ya boraro. Temana re tlo qala ho bala ho ya pele ho fihla ho ya bosupa. Today's sermon, 1 John chapter 3 verse 1 to 7. Mme yona e baleha ka tsela e latelang. Bonang lerato leo ntate a re ratileng ka lona le le kakang ha re bitswa bana ba Modimo, re fela re le bona. Ka baka leo lefatshe ha le re tsebe ka hobane ha le akala o tseba. Baratuwa, jwale re bana ba Modimo, mme seo re tla ba sona ha se so ho bonahatswe. Empa re a tseba hobane mohla se bonahatswang re tla tshwana le wona, hobane re tla o bona ka moo o leng ka teng. Mme e mong le e mong ya nang le tshepo eo ho wona o a itlhwekisa jwalo ka ha le wona o hlwekile. E mong le e mong ya etsang sebe o etsa tlolo ya molao, hobane sebe ke ho tlola molao. Mme le a tseba hobane yena o hlahile hore a tle a tlose dibi tsa rona, mme ha ho sebe ho yena. E mong le e mong ya dutseng ho yena ha a tsebe sebe. E mong le e mong ya etsang sebe ha ka a mmona, ha a bile a mo tseba le hona. Bana, le seke la thetswa ke motho ya etsang ho lokileng o lokile, jwalo ka ha le yena a lokile. Amen. Mohlodi thero wa rona, bana ba Modimo, children of God. Ha re sheba verse 1, o bua ka lerato la Modimo. O re bonang lerato leo ntate a re ratileng ka lona. Ho na le mefuta e mene ya lerato. Ha le hlaloswa ke bangodi, ba re lerato la pele le bitswa hore ke agape, ke lerato la Modimo, lerato la pele, lerato le sa kgetheng, lerato la nnete, lerato le sa ahloleng. Ho be le lerato la bobedi le bitswa hore ke filio, friendship. Ke lena leng le be le bothata, hobane o tla utlwa motho hangata a re motswalle wa ka o ya mphethohela.
It's a two-way process kind of love. Be a friend indeed, not a friend in need. Ho be le lerato la boraro le bitswa hore ke storge. It has got to do with affection. Le tshwana le lerato la motswadi ho ngwana. Uyazi ingane ifuna ukuphethwa, ishushuzelwe, inagelelwe ke lerato la motswadi ho ngwana. Ho be le mofuta wa bone o bitswang hore ke eros. Ke mofuta wa lerato le leng ho banyalani, a married couple. Ho marato ana kaofela ho tloha ho la bobedi, la boraro, la bone, motheo ke hore ho be le lerato la Modimo. Then ho ka se be le bothata ha re ntse re phela lefatsheng, hobane motheo wa tsohle tseo re di etsang, jwalo ka ha selemo se seema sa ngwaga ho Bakorinte ba pele kgaolo ke 16, temana ke 14, o re tsohle tseo le di etsang a di etse ho tswa leratong. E ka ba ha re ntse re phela re bontshahatsa lerato la nnete, lerato la Modimo, lerato le sa kgetheng. Potso ke yona eo, ha re itekola e ka ba which type of love are we practicing? Ho na le mofuta wa lerato o senang lebitso, mme ona re fumana ho Luka 23 verse 12. Hopola ha ne Kriste a lokisetswa ho ya tseleng ya hae ya sefapano. Herota le Pilato ba ile ba qala ho ratana, athe pele ba ne ba hloyane. Re ratana kajeno hobane re hloile e imong, ne re sa utlwane, re sa kgathallane, empa kajeno re se re bona hore rona re ka qala ho ratana hobane re hloile e mong. Lerato la Modimo a le dule le phele le tuke ka hare ho rona ka dinako tsohle. Sheba verse 2. Verse 2 ha a qala o re bona. Seo re tla ba sona ha se so bonahatswe. Ho na le ntho tseo Modimo o sa phakising o di bontshe batho, le seo wena o tla ba sona. Lebaka ke hobane nako ha iso fihle, mme ha se nako e fihlile, Modimo o bonahatsa lerato la hae, lerato le sa fetoheng la nnete. Seo o tla ba sona, e se e fihlile nako ya hore o se bone, kapa ha iso ka e fihla. Lerato la Modimo, seo o tla ba sona, di tshwanetse di bonahatswe ka nako ya teng, ebile o amohele hore seo o tla ba sona ke eng. O seke wa batla seo Modimo a sa o abelang sona, hobane ha mmila ntse o puta o tla ba le mathata. O nka seo wena o se batlang, eseng seo Modimo a ho abetseng sona. Sheba verse 3. Ubungcwele, to be pure, le hlaha twice. A ke re le bana ba banyane re ba fa di-purity. O ka se nke ngwana wa mo fa ntho e tla mo kudisa, o mo fa ntho e tlametsa hore a phele, a tiye, a hole. Le rona re le batho re halaleditswe. If you have been made to be pure, hobaneng o tshwanetse o itshilafatse? O itshilafatsa jwang? Ka ho ya ho verse 4. Sheba verse 4 le verse 6. Ba bua ka sebe. Refrain from acts of sin. Sebe se ile sa hlakolwa seo motho a belehilweng le sona. E ka ba bana bao Modimo
le batho bohle ba belehilweng ka morao hoba the evidence ya the original sin e tloswe, ile ya tloswa. Ha re bua ka polelo ya sejwalejwale re re it has been formatted, not deleted. That evidence was removed of sin. Le ba belehwang, a re seke ra bona bana ba rona ha ba belehilwe ra re ba belehelwa sebeng. Mofuta wa sebe o ile wa feta wa hlakolwa kgale. E ka ba bana ba rona ha re ba sheba ba le banyane ba belehilwe re bona sebe na? No. Seo se phumutswe, sa feta, sa fela. Bona le textbook ya Malutere, ga go tlo ba le selalelo, e a hlalosa. Mohlomong ha re ekwe. Paragraph number 3, o re ka leshoko o re thibelele ditshenyo tsa naga tse di re swanetsego. O re tse ding re itirela tsona rona ka dibi tsa rena. Mme mafelelong o kgopela tšhegofatso ya pula le dibjalo go fitlha punong. Dibi tseo rona re iketsetsang tsona a di seke tsa theoha tsa be tsa tla ho bana ba rona, hobane the origin of sin was removed. Re a se tseba seo. A Modimo o boele o re hopotse dibi tseo rona re itirela go tsona ka borena. Re ke re di lebale. Re khutlele ho verse 3. We were made to be pure. Sangcweliswa, ra hlwekiswa, ra ba batle. Empa rona re itshilafatsa hape ka ho khutlela ho etsa sebe. Bona verse 5. O bua ka the purpose. What is this purpose? The purpose irisa ho verse 3. You are no longer a sinner. You have been purified. Ungcwelisilwe. Uhlwekisitswe. Your purpose is to do away from acts of sin. Re seke ra phela sebe, re seke ra phelela sebe, because you have found your purpose. Ho verse 2, se wena o tshwanetseng o be sona is to practice verse 1. Lerato le la Modimo le sa fetoheng, le sa kgetheng. Verse 7 ga re roma le kgono, utlwa o re, o bua ka thetso, to be deceived. A o re a bona ka hare ho dikereke, mesebetsing, ka hare ho meloko. Thetso, e jele setsi, we have been deceived. A ke moya wa Modimo o seke wa re kgelosa, re seke ra thetseha ke ho rata le ho bona ntho tsa lefatshe. Fela re hopole lerato la Modimo, lerato la nnete, lerato le sa fetoheng, lerato la makgonthe. Thetso e kekebe ya ba le matla hodima rona. Amen. Morena a be le lena. Amen.